Bokojana rong supi doi mukhia ward number 6 along Kulat hem home thom mi kicho pangjir thang. APHLC Youth Wing Pen Safeguard biang long pati PN Pen by Dreli Kapachejeng. Langper jutang aklama long ke cheng si T20 Inter Langper Cricket Tournament ang dunggiti ka pamanpon. Ru Samsung singing ti karliar ni BDC atum kachikimodu. Aprangsi birta kila rado anaphan gardom bajirlo gardom non adaba birta longpen samyu jang terangpi non arjui kha birtang tonpen. Kedam tang thang ni phai ingkoi raner kebarni anerlo por phai ki thoma por melom Bokojan police station ke parlo Bokojan arong supi dai mukhia ward number 6 along Kulat hum thom kupi ko son pentong mi ki chulong luni ang ton penamat hotel a kulati hum la pen furniture a kulat hum ni mi chode. Akulat mi ki chwa tuma men laki Kalpana Sutrodhar Hotel Akulat, Gulab Ali Sofa Akulat, Ajaisa Furniture Akulat, Kado kavi lak thong kebra phosusi Kulat arlo Ador kedo ahor muhortar anke mi chupon etlo puta chethan pon. Laswa hot Bokojan Police atum birta longsi Bokojan Fire Brigade atum pen tong sikot pen atimak long an palidongsi mi pamekin. Kulat kachubia hempu atumpen kaningje pon ki pini ke hum thoma kulat sitami ingkir et ingpu pon pi kuson pentong mi kichulong lok loni la pen karen sitami abi puta than pon rinpi. Kedam tang ni phai ingkoi raner kebarni hanjang langso krong thom towar ka chetogalong EPHLC bitung atum non hejong Central Committee pen kapin khat pon karbiang long ingkoi ra trok MEC constituency angkang an by Dreli pua birta longsi hanjang langso long karchudun. Central Committee pen Sarjai Kathar pen Vice President kai pen lakadu ka pen tuhana pingkhatsi nangtum non Prabjin pen YouTube nangtum chepengra homosti inquire trok all karbiang long la pen MC Hill nangtum bite pen damra birta pali dam tha pusti itu manang pingkhat la se hala bang Labang solong safeguard biang long pot happy and pongsi by Dreli kapaman pon pusi yudwing amai pupensi kladak penang pachini pon. Lapen ke wangji ni phaing koi there poche klo phulunia long ke ong dungarat by Dreli nang chitong dun etjia phansi kachuning ripon. HDP pen sarpin potisu karbilong ria birta. Nitum APHLC pen tour aisap nitum all karbiang long tonisis homosti lapen ke NCL dan tum tamni dima sauda tami. Itu lah bangsa tur kita nang ko kathek la halo amut pialang bangke lalo non amen bang itu misi kecil do like safe karbiang long karbiang long pe jok non kopi phasila bangsa lam ne nang ko lo pini karbiang long ke kijok wan kali makalang di karbiang long kijok wan kali pini karbiang long ke dak sik sidul ben sik kecari sida sik sidul aja kong ke phuk lok lo BJP sarkar tu lasi laposom akisung ben ke pe jok je phat sini tu lapu rarapan isi messenger sonsin man lo pada EPS tu perang ke sonsin ceplang si pinjam homos titin itu dam je masih siglo lalu karbiang long ke pini ki jok mana be lo ke charlie hinta himleme pin hino itum chini lo sakuri glem ta salary long ang be laki tum tek dak lo laki contract ki glem tum ta arling atum bill long mang be tek dak lo lapen ke karbiang long tim karbiang long ke cari itu
Ami thang khandan ami thang ada hem masora phansi sakuri jipichot supply kana jipichot contract akam na jipichot lasila posama culture bangke do bomlo poti ituma det ke lake build lasi non ki virang angdeng sido lasila poson ki vir pavir long le deje phansi episode ben non kam claim bomlo Nanti labang suatul kita pini si fast lang mama te pini Kala. fast lang. pini si nil tum ki chenglang nil tum amo borjan homosim sinang pang chenglo non da inghan dong mate bojan lo dak pen cheng sinili tum non surpothar burbon po arnam lang pi burbon po nilip dampo la pen ke dwarbaguri pini ke bojan LAC bang ke tum petang det pin ni sisi asini tum ni plian ba por NG la hello amut pialam bang ke karbiang long arat indigenous di ke karbi anglong kido akhe bari mentang lok inglong akhe do anang kape jogji apan labang som message ni tum bidang jaba lasi kape jogji akam nangki chunji ke non MP election hut lasi episode si penetum kechotoy do abang thu sarjai kathar alang lisi ituma farmana art apidun po lasi non ki wangji mars achiklo tarik thongkep APSC ben mega rally dui hala sut bang phokep throkep armu sose ara chingrumji lasi karbiang long arar phan tum labang so atur mesi ka pachini a message ki pia thegal la halo hala bang so areli hut hemprek kenang ji pu akar bitum anwang lap nang ji hemprek kenang ji pu pelong vek nang pu aning ke hang a tribal a khai an ke wang lap nang ji jong si kumane jong si hemprek arilung wang bi puta alang like hemprek a hutur kumane a tribal jong si inglong a khai tum si hemprek a rili van wang ve ka khindi puta lage hemprek a hutur lo lage lasi hala soarni ke nili tum chinia tengke inglong a khai ke 100% hemprek nang vek ji pu se hang jolo 100% 60 ro teng kam claim vek nahi pu se hang jolo lasi tum ningke thedo hala bang so hut inglong a khedo an ke che tong pet ko sin tum ningke thedo lasi hala bang so really apasin tum message non ibo la lo cheng Nanti labang so really dem nanti tum adim maklong mang kanji ma. adim mangala halo phuluni constituency hadak sin tum mane peman po lage lasi pini ni tu la bang so sai ke dengke tum jungjung gali ratum pan than tu la central committee pen ang ke pingkhara teng sin tum kam claim lo lasi tum pini dak pen dangge homosti hini lagi bor ho situ pini pat LAC la boyan LAC bang petang de tum bori ko lalo Bukulia Sport Association la pen langpher BJY matum pen chepatur pipongsi ke chengsi T20 langpher cricket tournament ke dam tang thang ni phai inkorener kebarni langpher jutang aklamalong pathupon labang solong defender CC la pen PWD broko tatum si pathupon lo defender CC atuma bangke thek muchora jok laso angdung ki tialong chepahai pongsi tangka suri thongkep la pen trophy nong e chepalong pon lo lapen PWD brokota tumabangke tangka suri grip ho lapen trophy nong e chepalong ponlo lapen ke thoma nong e ke Raja Pathar Sport Association atum tangka suri trok lapen trophy lapen ke hokalu chepalong ponlo laso ang dunggiti kapathu ponalong aluhia man pen KACEM Madhuram Lekthe Bukulia Municipal Board Chairman Hemsing Teron BLCC Chairman VDC Chairman Noren Kiling pen chenglok ke thegiding atum chetongdu bolong komaji pen Rajesh Ronghang Karbilong Reberta Bukulia Sports Association na hinpen T20 first inter langfair cricket tournament ini ang dungitik lo kasi pupu patupen pini ke hapon labangga kecengsian dong labangga suri thongkep lapen ke adun chu anong ye bangge suri krepo pen ke third place abang suri drop pen ke with trophy lapen certificate ni tumpi ponlo aso pathu ki pon lo bangke la cricket anat ke pachi hungie phansi ni tumbori ponlo lapen ke non ako prabjin pen option ke pathu ni tum ke pathi konji phanda matha panik la bangke kalitang tum dang langfer hawa langfer homosti long abari memesi lo guzor teron alang li men panong pensi ni tum putot ako la bangso cricket tournament pi ponji phansi sikon
Ini agensi T20 international tournament bang kita duit ini tuh bang so kita cek orang lagi kita tentang nengkan suri ini dah nengkan market koma nengkan Desember 4 penceng pernah pilih bang last tapi pilih lah bang so kita kejusi lo macam duit pada macam so lo defender CC lah pen dan itu lokal macam langsung lo kalau sama si kita berarti department handpan pacupan pada lo ala agensi bang kayak ini tuh tos lo alang ditum defender tu situ saya kono alang ditum tu saya pilih betting first lo alang ditum target set lo pada 98 langsung mau pernah tum penangan ada chance pun tek pada lo kalau lang misalnya ditum jutuan tek pada lo defender ditum tek macam ada ni pilih alang tu labang so agency T20 dalam tournament long champion jaman pon lo terus labang so khela long dami ditum kacing hon lai lepas lang kalau lang mesti tu kami lo tu sponsor long iya dami ditum long kita mengikut juran macam tu long alang li tabe labang so kira habi to la pe alang li binian kala bang so tangkam ha ban changlo nang gaw ta jadi jadi trophy tabe alang li lam cara teng ben pacun lo kasi alang li fan tabe le to committee hin pen mate barate den ga mol chala ten itu bachi kachira dak bokole sport season na tabe suri kanong pajul lo lapan no alang li klem lapan tabe permission na sila lo alang li to niam gadi je pora ten non kirang suji kirang di mas leklu tame lason thot inter lang sa ke tournament na padu paji basa julung lo kasi ini tu ini ngarong la jala ana sa aku khela bang ni tek kono ko mesan ate ke saman tu kani ki punga jolo ja hala semi final na kere to bang gate next tournament nang bang anu se khela performance bi pen khela palang mesan ne final pa din ta din hanglo ba ni tu me thang ta me lo ni tu ta committee me ta me semi final nan dulo kita rem der lo si ni tu banda isi aku mesan opportunity bang sulo je ke bang ji mas club khela chhe si kasi ni khelo kado ko beta me golong ko maji arab teman kado ko be hala bang so khela non ason ning che pam pen anu se ne tipi ni fansi ning che pam kado Kedam tang ni phain ko raner kebar ni ingdeng trok si kebra trok e chok ru samsung sing ti founder of Karbianglong mati Karbianglong district nang kewan pia bang phu phan prek jam Karbianglong hawaralong kachikimo dona son taksi Karbilo charia songkias e Bokojan district committee atum pen che pater pipongsi Bokojan sub division ka parlo hanjanglang solong ke do nihang nijang penong nam ka chethang klong Eastern Karbi College along ru samsung sing ti akum lin along kachikimo ajai me padopot Bangso jai megalong Eastern Karbianglong College Principal Anil Das Chetongdun lapenan parta Eastern Karbianglong Student Union Society Maipu lapen chunbang phi Miss Reng Sibon BP KSA BDC chunbang Desoiteron KSA BDC Maipu Rajuing Leng lapen college ke Charlie Arisoi jangatum Chetongdun lapen thu EKC Principal Anil Das hin pen ru samsung sing ti akayala mo thi hek pen jaipon Desoiteron pen lam thika ningje ponthuki Karbianglong College phai du pik lasi ru samsung sing tia kumlin non EKC long pen pon la so phike ka preka college long sitami akumlin semar ponje phanbor ipon po athe ru samsung sing ti father of Karbianglong lo apot kaddu ka viatum sitami ru samsung sing ing tia phan ka chini ne atuma phan sitami pachini ponje phan puta ningje ponthu Ketika আমাৰ লগত এইটো আনা আছে এইটো দিয়াৰ পিছত আমাৰ চাকি ফোনটো আমি জ্বলাই লওঁ গতিকে সেইটোৰ লগত ভোট কৰিব যাওঁতে আমি মোৰ তৰফৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট আমাৰ KSA প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰ ৰাজেন লাই লগতে আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ কাৰ্বিংলং কলেজ প্ৰিন্সিপাল ডক্টৰ অনিল চন্দ্ৰ দাস তাৰপিছত ইষ্টাৰ্ণ কলেজ GS ৰিংচিবন কাৰণে যি আমাক দেখাই গ'ল সেই বস্তুটো আমি কেতিয়াও আমি অনাগত ভৱিষ্যতো আমি পাহৰিব নোৱাৰিম আৰু আমাৰ কাৰ্বি জাতিৰ লগতে আমাৰ ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত বাস কৰা বিভিন্ন আমাৰ কমিউনিটি যি আছে আমাৰ
যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ উঠি আহিছে, আমাৰ যিবিলাক স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী উঠি আহিছে, হয়তো তেখেতৰ কৰ্মৰাজিৰ কথা গম নাপাবও পাৰে। গতিকে আমাৰ এইটো দায়িত্ব থাকিব যে তেখেতৰ যি কৰ্মৰাজি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে, কাৰ্বি আংলঙৰ এই অঞ্চলটোৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যিখিনি অৰিহণা, সেই অৰিহণা যোগোৱা কথাবিলাক যাতে আমাৰ উঠি অহা সমাজৰ যিবিলাক উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী ভৱিষ্যত, আমি তেওঁলোকক তেওঁৰ কৰ্মৰাজিৰ সম্পৰ্কে আমি যাতে সচেতন কৰিব পাৰোঁ, তেওঁৰ জীৱন ৰচনাৰ ওপৰত আমি তেখেতসকলক আমি আয়োজন কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত আমি এটা যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আমি এটা চিন্তা কৰোঁ যে আমাৰ কলেজ লেভেলতে হওক, আমাৰ স্কুল লেভেলতে হওক, চেমচন সিং ইণ্টিৰ ওপৰত যদি আমি কিবা এছে কম্পিটিশ্যন এটা আমি পাতি তাত আমি এটা চাৰ্টিফিকেট দি, আৰু তেতিয়া আমি তাত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কিমানখিনি চেমচন সিং ইণ্টিক মানে জানিছে, সেই কথাটো তেতিয়া আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আমি গম পাম যে হয়, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এই অঞ্চলত বাস কৰা চেমচন সিং ইণ্টিৰ বিষয়ে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুতখিনি জানে। Pinya Birta Lansi Kangton Lo Kardom.